Hi Perlok, welcome to my YouTube channel. Thế cái này cái xin của mình con này nhá. Bằng quạ bắn cây tem EP. Thế Perlok các bạn con ngakwa EP coba pin page ini video. Semoga bahaban la the page pin like dan subscribe kan channel jangan mengenang lawan upload shoot man lagi sini. Thế ngakwa ban hikai EP kum na ba pin nang tem tăng hapwa san minute mah. Thế kan pai hikai EP simple ki. Pilih kam saya bentuk begini string. Ini bakal duduk nih. Ini udah first string, second string ini, third string, fourth, fifth ini, six ini jarang do. Ini bah jarang do 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gini frets. First fret, second fret, third fret. Empat ter mah. Dengan hikai pitang ki simple ki mapinang kolai. Teh ningin sim tangnya udi, G, baru E. Tang kini ki lightly combination pila alak bantem jing rai kini jing rai ki bapikwa. Teh kin udi ne pin bat ini kiti pedang pin bat first string second fret. First string second fret. Ini ring finger, second string third fret. Ini kuti way, but third string second fret. Entah. Oke, ini uji pila on batang kumne artillery rule abiang. Kaban kong dapat 4 nang. Nang kumne bat shortcut kum tu dapat 4 ban bat sini sejurang batang kumne artillery na udi kumne sa pinch ini pelatnya ini G bat hune pat UE hane way kijuk fret kini berlai tali lagnya umes pa D G bat E la pentem kini na jing rai rikasi ngai ya pa kari kabai umbarim ubaja kita kini kilai tali ki combination D G batang kumne rubiang ni makin panang sebat kini lai tali ne hauju fret bat second string third string fourth string hauju fret bat second fret ini ada A major D major G major bat A major. Untuk perlak untuk pila nang ban tem tang hapok 3 minit. Te perlak ada pikwa yang mangan hikai yang syuk hamnya IP song bahaban like bat share bat komen ru bakino ki jing rai pikwa ban ngan pelai yang mangan hikai tem IP bat ngan sa hikai ru next kumna bapin streaming kumna bapin kendro kumna bapin nang ban kendro te song perlak ban yarap ban share ban like ke video jang. Bless you boy.